mutongoria atuikaga mutongoria na marungo ma mikurire. Engineer uria urarira ndatuikaga engineer riria agathie thukuru athomera engineering. Atuikaga engineering muno makiria ti githomo ta mitugo. Na mitugo eno no yo thiaga ika influence githomo kio kienyewe. So aria turarira anake tumenyage very few years, very few. Mundu ucio kuringana na ciugo irio ramwira na uria ramutiriti nirio iko determine kana nigukorwo na itanya inene kana influence inene ya kiria mundu ucio agatuika. Na ni tondu tonini aciari murerete kungira no reke gwete tu. Riria urarera mwanake na ni ta itumbi unyitiriire, umenya riu thino ndirenda matumbi, ndirenda mundu matumbi, ndirenda rimwe mundu kichwa ngumutani tugathie tukangangana Nairobi andu makauga ngoria kuhana kamera fanyeni kile munataka. Nirenda rimwe ti umango urio muru no nirenda mundu utangitiza ticu guo we niguo akarohota kuruira haki yake, no nayo haki yo akirwagira agakorwo ningi ari na itio. Tondu kaiki wonaga mundu wina urume nake ndari itio. Ku balance hau ni wira waku ta muciari. Ukamenya mundu uria urarira ndagage kuri ari ci uguo ni ndahurwo na ni mwanake. Haya, on the other side ningi ndugakirira mundu o hindi he mundu ranunu hau faraini ahurwo ningi niwe. Koguo no nginya ka balance kaugoke. No Ngai ni atuhe imunene muno ya kumuldi mwana ucio gutuika kiria angituika. Miario-ini reverend yagwire mahoya-ini no uri uramutiriti ati mwana ya 6 na ndoi gukama. Ni amenya gukama ahoro ni ng'ombe ihati athi amenyerete tondu life skill icio ni itumaga mundu atuike mundu na mundu wikindirite. Na to mwanake ni nginya muiritu. Ninge mumenyage thiko ici riria mundu ona wira na niguo gubatara mundu go promote ti mathomo riu maroragwo mundu ucio hana atia na uria hana ni atia wandikwo bengi ugaturaga o haria wandikirwo niki tondu aria mangikuhe cheo ri ni marona makwihokera tiga branch makwihokera andu angi atatu nduri na responsibility yo. Ni tondu we kwanyu ona mamu wanyu angiathire gucera gwa tata wanyu na we 80 ndungitigwo kwanyu no nginya gwitwo mundu ungi arare ku. Aciari hari kaundu ndirauga ukamutiga mucie aenda ni kurarira ararire amenye guthongaga kima amenye gwikua ta mundu agikuka ni form 4 ucio ni mundu full fledged gutire mundu atangika niu akiona wira athiaga kuria ni undu wa ujuaji ucio uiguage mire waku niwe watirwo branch manager na niwe watirwo manager wa hau hangi ke nginye cio hau joke guko wangu twina fareno turaka ya kuma ha mai ni aikaranga no ni njega gukira uria rari riu ni njaramu na wega wayo uria ndamwirire ni twamirutire kuma Kenya Rural Roads Authority barabara yo tukimirehe ada Kenya National Highways Authority. Contract yo aheanire tuo tene contract ucio gwiciria kigia tumathina twake no nikio athiete kahora no wira no uragithie wega. No kiria kirangenia ni ati bara yoka thiini wa Kenha gutire hindi ingi igacokia marima ta maria rari na muhau mbere tondu rikoragwo na mundu ramirora kaingi irima rikigia gathinga agatugutanyeki iri kumererera iria itagwo na githungu maintenance. No thiini wa Kera ingirio murigo wito yagia marima koguo hau no ikinya inene iria ya kuria murimo twekirite hau kabere iria ya kuria njira ithano kwambata kia wa mbeu gatheru guthie gituto kuringa nginya kuria kahuro na githagara ugereire gitiri ucio ni wira wa hau kabere. Na twina barenge turekira wodi iria turigainie ya Mugoiri ya kuma hari haitagwo andu agitige ni mahoi wega ni maraigwa maragita ya kuma hari ha Fauro guka gitiri ugereire bare ya hiti guthie nginya Gatuya ni wira rathie na mbere. Twina fareno turekira ino ya kuma hari akari ciongo guka gitui na yumire ha Kirogo na ni rathie na mbere yo nayo ni njui rogito-ini ndirona tu message mukinjira wira ni urathie wega.
twina barabara eno no ndirageria go push contractor uyu abio kiarikie ka section gaka tondu ga section gaka ni Mau road riu kiria muonaga mwatukaira ikarema bara eno barabara iri kuheanwo hari mundu uraka njuke ajite moram ugatuika ni ndananga mbeca cia thirikari rimwe tugakeigua na twakagira bara tukona ni ndito na hena wira muingi muno turamurutithia tondu bara yenjirwe gitigwo no mumenyage ogwe ramugia no gwe rangia hakiri nekigia hakiri ndegigia hakiri njikare ogwo ikugia hakiri ikanjikaikia na hario kaundu ndireka kaingira na mambe moke marikie macoke kuria kungi maraka bara icio tondu is a very small section uringithanitie na kilomita iria maraka koguo no turageria uria tungihota niguo twehererie mathi tura maingi paireti ha paireti ni joini okaga matura-ini paireti oka ni momo uyu ngwiciria niwe kaingi kuingi gwikiritwo thitima ndungiaga paireti ni andu a guku paireti anga ni aragia ata tukirikia muce tondu guthie kundu kungi oithie tugithie twari wira wa basari kana no kiga andike ona to nginya ukorwo ni gwaku no we wi nacio no ni uitura tondu ru matura maingi ni twikite arireirie riu ni haria wiguaga tu uyu ni akwandika pirate wikare the mundu niwe kwandika maundu macio niguo tuthi na mbere na kurehe utungata hari urabatarania mai ni mero ni mweshimua wa Kang'ata ona ithu turi onamo turekira matura-ini again pirate ni joini akurora ni ku gutigaririru mena mweshimua wa Kang'ata tondu nani no ngimathaga tuindo here and there itanarikia biu maundu maya ma basari no kuro kamera ici ungiciona haha irendo tugwete kaundu kegie bururi na riu ni njuga ndemo free ona mwigu uria gwathire Nairobi ri maundu baria twerete thiro riu kiu niki ndonaga amwe makiaria kuria mbunge makauga anga na ikaini ndi mbunge waku ni mwanyita uria ndirauga riu koguo ni turi macokerio kahora tungiona heyo na bata no tungiona atire batari tumere mathina mbere na kwaria no he maundu manini ingienda kugweta megie bururi na riria ngwaria cia bururi ni ndiaragia tondu no hari na andu akuheo horo tu njaragia undu tondu ni undu guteithia bururi na ndimaragia tu o mathirire haha ni kumaria niguo andu aria mahetwo riu wigiririki wa gutua matua magatua matua maria maratwarana na gwaka bururi wa Kenya ni twanyitana wenye Kenya ni ithuĩ thuothe na riria ngumaria ndiraugite iratiriri tondu rimwe njaragia ngona andu amwe me thirikari manegena marehe thina ndauga ngahoro wa mathiri riu ri ni ndi Mukenya wothe ni Mukenya ari na ID ya Kenya ungigwa mundu aria cia Kenya ni urarakara mundu uri ungithama ti ucio uraria niwe urarakara tondu no nginya twarĩrĩrie horo wa bururi witu na haiyo cio tafadhali wa mbere hindi budget irathondekwo na maundu maria metagwo finance bill kindu kimwe ngwenda njuge maundu macio marekiritwo ma kuongerera ngarama thiini wa finance bill ya uhoro wigi urimi kuruta indo iria tuhuthagira tukirima kuma kindu gitagwo zero rated ingire kindu gitagwo tax exempt iyo ni kuongerera ngarama ya indo icio maundu macio turi kuria bunge tutigwitikira mahetuke undu wa keri mwai na muthikiriria nie njaragia uria kuri
na wenda kuvinga ri ugoka na viga iria wina cio nawe. Thirĩ wa bũrũri President Mwai Kibaki aingĩrire president wa Kenya mwaka wa 2003. Akorire thirĩ wa bũrũri ũrĩ bilioni 600. Akiuma utigire akombete only around 1 trillion, agecitiga wi trillion 1.7. Igĩgĩkombwo ingĩ hau mwaka wa 2022 thirĩ ũcio warĩ 8.7 trillion. Now kuma 2022 thirĩ wa bũrũri umĩte kĩndũ 8.5 to 8.7 trillion, ugakinya trilioni 11.5. Koguo bũrũri wa Kenya ũrakomba trilioni 1 o mwaka. Now hĩndĩ ya Kibaki mĩaka ĩyo 10 yothe Kibaki akombire trilioni 1. Mbeca iria President Kibaki akombire kanya ka mĩaka 10 nĩcio mbeca iria bũrũri wa Kenya ũrakomba o mwaka. Mĩaka 10 ya President Kibaki nĩrĩo tuonire Thika Road Super Highway na ndiatigire mathirĩ. Nĩrĩo tuonire free primary education na basic education ndiatigire mathirĩ. Nĩrĩo mĩciĩ mĩingĩ nginya gwitũ mũciĩ twagĩire thitima itiatigire mathirĩ. Tugakĩũria atĩrĩrĩ, wagĩkomba trilioni 1 o mwaka rĩ, ĩrĩa President Kibaki akombaga handũ ha mĩaka 10 rĩ, gĩtũhe maendeleo ma President Mwai Kibaki ma mĩaka 10 o mwaka. Nĩtwanyita ũhoro ũcio. Agĩkorwo maũndũ ma trilioni 1 ĩrĩa akombire mĩaka 10 nĩ macio rĩ, onawe wakomba rĩ, tũhe maendeleo macio o mwaka. Bũrũri wa Kenya wĩ irima rĩa ngombo. Nĩndauga ũguo makanegena. Hĩndĩ ngĩmerĩga gũthiĩ mũcemanio na World Bank, makĩrwo ũguo mũndũ ũcio araugire nĩguo mwĩhatĩka-inĩ ya ngombo. Na twathiĩ na njĩra ĩno tũrathiĩ tũtenderithĩtie gacĩra ka bũrũri witũ. Nĩngwenda kũria andũ arĩa me thirikari, tigai gũthiĩ na mbere na kwenja irima rĩa ngombo na gũikĩria bũrũri witũ irima-inĩ rĩu na kũrĩthika. Mũgĩkomba mbeca, mũtige rĩu gũkomba mbeca na tamaa. Rĩu bũrũri wa Kenya nĩ wanjie kũhũthĩra mbeca kũringana na mbeca iria ciĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ. Otherwise tũrakuithia bũrũri witũ mĩrigo ya rĩu na rũciũ. Ũndũ wa gatatũ, President Mwai Kibaki nĩ atũheire free basic education. Nĩtwanyita. Rĩu free basic education hatĩka-inĩ. Budget ĩrĩa ĩrarehirwo mbeca cia capitation ti njiganu. Mararehete budget itarĩ nginya ciringi ona ĩmwe mbeca cia igeranio. Twĩkũrĩa bunge nĩrĩo tũraugire liwe liwalo no nginya mwethe mbeca cia igeranio, matinona ciothe marekĩra nuthu. Rĩu tũrenda kũmoria atĩrĩrĩ, mbeca ici mũrekĩra cia kũrenovate mawabici manene ma thirikari, mũcirute hau mũrehe igeranio-inĩ, nĩ tondũ igeranio no nginya thirikari ĩrĩhe nacio tafadhali. Mamenya tũtigũikara ũguo manine gĩthomo kĩa bure twĩroreire. Harĩa tũnyitĩrĩire kũrĩa bunge mamenyage. Na rĩu ndĩraiguire minister ũmwe akiuga atĩrĩrĩ, atĩ tũrenda twĩte aciari twaranĩrie nao ũrĩa thirikari ĩrĩhaga mbeca imwe cia igeranio na aciari mbeca imwe. Ngwenda ndĩmere twĩ gũkũ kĩharũ, aciari a Kenya gũtirĩ mbeca mararĩha cia igeranio. Thirikari ĩruta wĩra o ũrĩa koretwo ĩkĩruta hau mbere. Ngombo marakomba tũtiraciona. Leo ningĩ mũrenda aciari marute mbeca cia igeranio na nĩ marehaga igoti. Hiyo haiwezekani. Ũguo tũrehinyanĩria tũkarehe masomo bora, ningĩ tũke tuongerere mũciari ngarama. Ũcio ũhoro tũtikũhota na ndũkũhotekeka. Ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico. Tũmere atĩrĩrĩ, wĩ mũtongoria ũhetwo wĩra wa gũtongoria andũ, na ndũngĩtongoria andũ o arĩa ũreka ngero hatarĩ na gĩtũmi. Ũhoro wa kũgera andũ ngero thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no nginya ũkinye mũico, na andũ no nginya mahe muoyo wa mũndũ gĩtĩo. Na nĩ kĩeha kĩnene mũno tũkona
muciari uroka kamera-ini ati mwana wake wa mumwe mundu niguo kenie akamuruta muoyo. Acio ni andu mena unyamu, na nero tumerire meke atia. Bururi wa Kenya atongoria no nginya mahe andu a Kenya gitio. Na we mutongoria either ohetwo kura kana ohetwo wira thirikari-ini, na ndurenda mu Kenya agakwira riri urahitia, niwe ukuoha indo ciaku woinuke. Tondu mu Kenya wothe na haki ya kuga riria maundu marekwo wega na riria marekwo uru. Kana ni ati andu aitu. Na kwa hivyo mimi nataka nitanje ndio wasikie vizuri wale wana saa ingine wanasema hawasikii. Hiyo nimeongea hiyo. Kitu ya kwanza, the debt situation in Kenya, I'll continue talking about it because it is a catastrophe. Now we are borrowing Kenya shillings 1 trillion every year. That is the amount of money President Kibaki borrowed in 10 years. Hiyo miaka ya President Kibaki ndio tuliona free basic education, tukaona mabarabara kama Thika Road na watu wakapata stima. Kama unakopa pesa ile President Kibaki alikopa in 10 years na wewe unakopa in 1 year, then patia wa Kenya maendeleo ile President Kibaki alileta in 10 years, upatie wa Kenya kila mwaka. Na kwa hiyo mambo ya deni, I want leaders to become serious. When we talk about our country, tunaongea kwa sababu ni ukweli. Hii maneno ya appetite na tamaa ya mkopo tupeleke chini. Now we have seen, even beyond the borrowing that is going over the roof, now the government of Kenya is now illegally borrowing other monies and not including those monies in the books of government. There is something they are doing. Kama ya kwanza, kuna pesa inatolewa inaitwa ya sports fund. Sasa hii serikali wanataka pesa ya sports fund ile ingetolewa miaka kama 7 inakuja, wameenda benki wanakopa hiyo pesa ati wajenge stadiums ndio pia wao wapate kitu hapo. Pesa ya sports fund, mambo ya sports itakuwa Kenya hata miaka 10 inakuja. Kwa nini unakopa hiyo pesa saa hii ati wewe uonyeshane unafanya maendeleo na unabebesha nchi ya Kenya mzigo kubwa? Mambo ya barabara wanafanya kitu inaitwa securitization. Wanachukua pesa ile tunatoa kodi ya fuel levy, wanaenda benki, wanakopa pesa with that money as security, and they are not including those funds in the book of debts in Kenya. What these people are doing is illegal, and it is a scandal that will catch up with them very, very soon. The people in the National Treasury ambao mnakopa pesa ya umma na hamuweki katika vitabu za serikali, you will be personally liable to the people of Kenya for putting our country into this kind of mess. Because what you are doing is illegal. It is a scandal that you are making now. Wanakopa pesa ile tunachukua kodi, wameenda kwa mabenki, pesa ile tungetoa miaka 7 wapewe saa hii. Mnashika hiyo maneno? Jambo lingine, let us stop playing around with the pensions of the Kenyan workers. Now that we are nearing an electioneering period and the government has not done enough, sasa vile wanafanya, na munisikiza vizuri, na mimi naongea mambo kama nayaelewa kabisa. They now want to force hazina ya NSSF watoe pesa ya wafanyikazi, wajenge barabara, ati hiyo pesa waweke toll stations, ati watarudishia hapo. That is what they are doing. Now, this is the unfortunate bit. The only road we have in Kenya that is a toll road ni ile barabara ya expressway. In the year 2024, it made a loss. Now, you want NSSF, pesa ya wafanyikazi, iwekwa katika mradi ambayo kama moja ile tuko nayo Kenya inatengeneza hasara. Hata kama mumekopa na pesa hatuoni, wachaneni na pesa ya wafanyikazi wa Kenya tafadhali. Na ya mwisho na nilisema jana, there is something called housing levy. Housing levy, and every Kenyan knows
it was initially an investment. Ulikuwa unakatwa hiyo pesa uwekewe isaidie kujenga nyumba, lakini utarudishiwa. Simulisikia hiyo? That was the initial proposal. Watu wa serikali wakaongea wenyewe, including the president in an interview said it himself. It was supposed to be an investment. Unatoa pesa isaidie manyumba, alafu utaregeshewa na interest. Hapa katikati ikabadilishwa, ikakuwa kodi, ati ukikatwa hairudi. Now hebu sikizeni hapa wadosi wangu. Now last year 2024, hata vile tunaonyeshwa mapicha mingi ya hizo nyumba, government yenyewe ilitoa data in the Kenya National Bureau of Statistics. Wakaonyesha ya kwamba hii sekta ya construction ya ujenzi last year, uchumi wa Kenya ukienda juu kidogo, construction sector ilienda chini by 2%. Consumption of cement went down by 7.94%. Consumption of steel, ile vitu inatumika katika ujenzi, ilienda chini. Kwa kiuchumi, hii inamaanisha hivi: government inakata watu wa Kenya around 70 to 75 billion every year in the housing levy. Serikali yenyewe inaonyesha construction sector ilienda chini. As mwanauchumi wote akitafsiri hiyo, inaonyesha the money being deducted from Kenyans in the name of housing levy is much more effective when it is left in the pockets of Kenyans. Hiyo pesa ya housing levy inasaidia uchumi wetu ukiachia Mkenya pesa yake ajijengee nyumba yake. Hivyo ndivyo hiyo inaonyesha. So mimi nikauliza, nimeona wanasema wanataka kureform hiyo housing levy. Ile reform wana Kenya wanataka kwa housing levy is that from the next financial year, hii inaanza Julai, muache kukata wa Kenya housing levy. Hiyo ndio reform wa Kenya wanataka. Na kama wale kaka zetu dada zetu wanahitaji kujengewa nyumba ya social housing, a responsible government inaweka pesa katika bajeti ya kusaidia wadada zetu na kaka zetu. Lakini inaonyesha hii kazi ya housing levy haifanyi kazi. He mundu mwakire nyumba ni housing levy? Na he mundu urenda gwakirwo? Riu ri urakirego mwarimu ararengwo mbeca cia kinena nyumba. Ni mwanyita uhoro ucio? Na ya mwisho, I said it, lakini nirudi na hii lugha. The lives of Kenyans is sacrosanct. And as a leader, either elected or appointed in any position of government, it is the right of Kenyans to give their voice about the conduct of your office. They may criticize you because you are in a public office. It is despicable ya kwamba Mkenya anatoa malalamishi ati kurudisha mkono serikali inaondoa maisha ya huyo Mkenya. It is diabolical. It is very wrong. Na tunasema hawa watu wote, watu ambao wako kwa positions ya uongozi, we must respect the lives of Kenyans. Na hii mambo ya kutisha wa Kenya lazima ikome. It has to come to an end. If you feel the heat is too much when you are in a government office, you don't want to be criticized, you don't want Kenyans to give your opinions about your conduct, safari ni moja tu. Sio Mkenya atanyamaza, ni wewe utaondoka kwa hiyo kiti. And not let no one think, wacha mtu yeyote azifikirie ati vile walikuja wanatishatisha watu kwa viti wanaweza tisha sisi. No one, mtu asitijaganye hata siku moja. Tumeona mengi. Tutaongea mambo ya nchi na lazima tutetee wa Kenya, na hiyo sio tafadhali. Kana mtu inono ndo cio rari undu wake hamuno. Ate mundu kwandika kaundu ng'enda-ini ni undu wina thoni na ni undu wina kiha kinene muno.
na ngwiciria maundu macio nimo ndathi tondu ni ngoretwo guku ngimuthima ndirona muri andu arakaru ate aya tahoria inyamo icio twarie he maundu ndaigua marenda kware